I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up her phone last night. What's up mga kawaray, inian adlaw na makato kami ni Nonoy, pakatarmang kami kay mapacheck upihan iya mata. Kay karoy kumaaraman kumpira na ang grado kay dati 400 light yan na parang nagtaas na pakiramdam kula. Asya na nga nit oho yada na gincheck na ta iya mata ngan iton. Tapos ako ang nagpilihan iya lens, kailangan pulong ko ano ini itadurod ako na ang lens kay base makikita gud niya hing klaro. Yan ini panupat na inya salyuhan iya eyeglasses. With eyeglasses na kay para kuan okay. Ngan diri pag nagtatanaw kasi palabas, ya dalagi hapon niya unahan tapos asya iton oho nagpili-pili na kung ano nga klasan iya eyeglass ngan disappointed kay ang graduhan iya mata hinataas na inabot na hin 850 kabilaan tapos asya napili ni Nonoy nga eyeglass. Kay para ano hiya, plastic iti hangang komportable diri lat mabugat ha. Didi hamay iya mata. Kasi pulong doktor nga after 10 days. Ngan after 10 days binalik ak para ikuha na nga didi kami pinadi hamay Bagaris Optical Clinic. Tapos kahuman namon magpa-check up kanunoy nasa diya mama tarangan to kita Jollibee kaungkit anay bisan la one piece chicken pulong ko sige kay bihira man la liwatin nga kung saan ulaliwat hiya makatabok ngan makatabok kami nga duha magkaupod asya man laliwat na kaon kay ako diri man liwat bihira man la liwat akiningan okay liwat kasi ayan, banding kami nga duha, nag-lunch date kami ni Nonoy, may Jollibee. Tapos iton, kahuman, asya binalik ak, di ba? 16 ak nagpa-check up had to, June 16, tapos binalik ak 26. Waray paghihapon, di da pag-abot kay, hadto nga time, hanamong pagpa-check up, hiton, waray ihira istakhan lens. Kailangan mag-order pa daw bago. Tapos pulong ko sige maghuhulat na la kami. Tapos binalik nga ni after 10 days ngan waray pa. Tapos nakuha ko na itiya ito na mga kuan na. Binalik ak mga katapusan na ngan finally yun na-receive ko na gihapon ta eyeglass ngan maupay hiya nga kay malinaw na ngan dako na hiyaan lens ngan makakita na ni Nonoy klaro. Kasi kita nga kag anak di ba mababara ka kit kay sugad hiton kay pulong ka ihirutan mo ayo igbi basketball ngan gintagan lot him free nga ngan buutan hido kay gintagan iti hin free na la kan iya eyeglasses kay bisan iti mag durodalagan pwede malak ngan diri mahuhulog dayon tapos asya it pulong ko iya hihirutan mo kay Diyos ko kay kakuri pag naggasgasa. Ayan na, nakuha ko na nga na-pick up ko na, tas pag uli ko, ayan, ginhatag ko na kanunoy, tas pulong ko itry na, asya na yung mo eyeglass nga bag-o, hiruti, kay basi diri mawakay dayon, gan ayan, malipay hiya, kay okay na, ayan, anit pulong ko timbuhok, kahalaba na, pagpaarot na, tas pulong ko ito na imluma, itago la muna, kay basi yun, mayaong kareserba, hirutan mo. Da 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 da.